Kardom dan Marley pini nilibang thela nali tum kelang bom channel Karbi 2.0 long aprang sin nili kaching honar arad on mate nili channel long kelang arad on afan stami ninga klong pen rongkera Kardom pajir iglo Kardom kadu ka ve fanta lapen pinia video bangke nili paklang pani pu bangke hemi nilun pen mate emithang mobile pen Adhar Card office tam de pin pen Koson sinalitum correction kurima mate amen nani chok chidet akur chok chidet la sondo o Adhar Card long la pen date of birth mate kapre kason mobile number hai huita chok chidet ti do LASO pachogi emithang mobile pen Koson si pachogi ma LASO hin sinili pini than pon pom pulo mate PAKLANG pon populo la si video start ya aprang nili kaita puer titila nali tum kaching hon nang ninga klong pen la subscribe warjan di la subscribe pulang bang berter no la pen la pu la bell warjan dol da ka berter no nalo pulote mo nili kapre video le upload sta nali tum mobile ong kelong da prang ya fa ako non video start pon nang video start ya ko la intro jisolango la pendet video nili nang than pon fit po than thepin pen lang igo dei aprang sinal itu mobile along Chrome browsering puig wa Chrome browsering puig that pen search or type web address ulang ber ego nang litun dak togin nei nang litum myadhar.uidai.gov.in to ego ngeli la soling la video description of puig that po la pening puig that pen la son interface nang lepun nang litum matheng no la pen nang litum ke ber nang bang ke login pulang ber ego login pulang berdet afit nali tu matheng no la interface na lepo Adhar Card number ber nang pola pen la captcha do captcha bang da ber ignang pola pen det captcha ber det pen afit send OTP ber det afit nali tu mobile long OTP nang lepo Adhar Card pen so OTP bang nali tum dak ber igo ber ik det pen login long ber ik fino la pen det afit la son interface nang klang po Nasionali tum Adhar Card dak profile ang beri gracilang tame lapen nali tum non ki bertu na imbang ki update Adhar online pulang ber igo dak ber ik dat na fil son interface na lepo proceed to update Adhar pulang la aber bang ber igo nali tum dak ber ik dat pen dak amendo lapen date of birth gender address lai hui change me mate larmi asi kalau bangs nali tum kelari ma date of birth ma mate gender ma mate amen ma lai hui nili dah ini option se select lo name pen date of birth la si proceed to update Adhar pulang berigo there is an interface nang lepon nali tum theng no nang klang po dak nali tum Adhar Card long kedo amen nang klang po la pen la ber bang new name mane akimi non Koson se amen bi ma pachok ni ma men yol hai hui bang dak tok ing nang po dak tok det pen afit na litum la ber do select valid documents ban na litum pinang po pi documents pi ma driving license do certificate of identity la hai hui do dak job card pan card ration card bank but la hai hui nang litum pinang po la pen view details upload documents pulang ber ignang po lapen continue to update upload pulang ber ignang po ber igdat penali tum dak documents banali tum a file mate gallery along pen open nang po nang litum ko so file long sedom dak pen lapen dat next long ber igo next long ber igdat benefit first amen bang chok elon non la date of birth pen nili select la hini select la se aprang date of birth bang anda athak sidolo la penon akimi bang ke la ber bang tok iknang po mate fill up iknang po dak pen date of birth nali tum select po non
Leader date of birth select elo lapen det ako documents pitunang po documents lahai huida ki tok an nangli tum pidun me birth certificate marksheet issued by any government board or university school documents lahai hui pidun me marksheet nilidak pan card se select lo lapen akom pen same step lo lapen det nangli tum documents dak select lo lapen okay berigo berdat pen afi nangli tum thengno la some details dak nang chiklang lapo nangli tum fill up an asi jong si chok chilang pulte edit sodim bertuna lapen chok lo pulte la hini aber hini dui la edit updated date pulang lo saber hini dui dak ber ego chok thai lo pulte lapen det next la next ki tok do aber dak next long ber ego la lote dak chok po 50 rupees nangli tum phokep mane pinang po jong si payment kori po pulote la aber I here pulong ber no lapen make payment nang ber no la lo pulte nangli tum ATM mate debit card credit card UPI phone pay lahai hui pe nangli tum payment non ador so e 50 vet pinai 50 rupees lapen la thak do SBN number la sa SBN number banali tum dak pen copy igder rabi ko mate screenshot and then lapen video na litum non thek pan long pota hai la kosan san se ke edit nahi ma to sorry kosan san se na litum adak fill up nahi ma kosan san malai na litum thek pan long pota hai la si hadak ke lang pen ta thek thelang pulote nili fana arjunan nili nali tum han comment long stamina reply dun po lapen whatsapp long stamina humri ko lapen kaching hon pen na so video jong selang mi sen pulte share non like lapen lahai hui banget nang neli tum sechini lo na se pinia video bangala online ton ing nang na se dome thak me Kardom